Ovdje je kutni plastični nosač za šampone, sapune, spužve i ostalu kuponsku potrošnu robu. Proizvođač je Španjolska, a dimenzije su 20x20x11 cm. Za montažu kao ne treba bušilica, a može podnijeti opterećenje od 2 kg. Bar kod koji vas, odnosno QR kod koji vas vodi na stranicu proizvođača i piše da za montažu ipak po potrebi se mogu upotrijebiti vici, međutim ako nema vijaka da ima šta ga drži, ima ove jastučiće koji se zalijepe na pločice i to ne samo na jednoj strani nego i na drugoj, a po potrebi oni se mogu izvući i onda se ovdje iskoristiti ovaj prorez da se stavi tipla i šaraf koji će se stegnuti. Dobra stvar što je šupljikav sa svih strana, tako ako nešto vode i dođe na njega ne treba ga dodatno prati, to će se samo od sebe odsijeti doli. Sad zavisi u koji se kut montira, ovako gledajući u desno ili ovako gledajući u lijevo, to bi trebalo stati. Ovaj ovdje je otvor dobar ako želimo izvući nešto iz njega bez zapinjanja. Pa ajmo ga prvo napuniti. Evo, sve skupa ne bi trebalo prelaziti težinu veću od 2 kg. I još je ostalo prostora unutra ako poželimo još nešto staviti. Evo, ima mjesta. Ja ga neću opterećivati, u njega će biti maksimalno odložena 2 ili 3 šampona i to je to. Ova visina moje daje dobru branu, tako da ništa neće ispasti, dok ovdje ima prorez pa je lakše izvaditi stvari na tu stranu, ali nije problem ni odozgora ako je montiran negdje gdje neće zapinjati, odnosno ako će ovo biti jedina polica koja je montirana. Prije montaže ćemo skinuti ove naljepnice da su kvalitetnije ili da su barem ravno zalijepljene, mogao bi i ostaviti da imam posjetnik da je ne smijem preopteretiti, ali nema sa izbora nego skidam sve. Evo ga. Stavit ćemo ovako ovdje, kad se uzme šampon da izađe, da ne zapinje od ovdje, mada se može i odavde prema dolje grabiti. Pritišćem desnu stranu, čim se da uhvatilo, pritišćem iznutra lijevu stranu. Još ću jedan put ovo prisniti, ali izgleda nije kako sam mislio čvrsto. Evo ga. Ovi jastići su učinili svoje, izgleda da drže. Primjećujem da zid nije u škvari, znao sam to i prije, ali to je nebitno. Ti jastići daju malo fleksibilnosti. I sad idemo staviti unutra ono što će nam trebati. Jedan šampon. Drugi šampon. Bojim se da nije položila test. Evo, montirao sam ga i po drugi put i vidim da ipak dovoljno je malo pritiska da ode dolje. Ove dvije strane dobro drže. Da vidimo koja mu je mana, zašto neće ovo ovdje. Ovdje treba
mora prisniti tako da se ova balončić raširi, stisne i da stvori vakuum. To sam napravio, ali izgleda da se vraća. Ovaj ovdje mi je nažalost preko fuge, znači dolazi spoj točno gdje je fuga i bojim se da to nije učinkovit. Da, ne može se stvoriti vakuum kad ova ploha ima usjek kud ide fuga. Idemo još jedan test. Drži, ponaša se ok, da ima će ovo sve pasti kad se takne. Pa začuđujuće miče se. Dat ću mu šansu, nek stoji ovako ako izdrži 24 sata, dobro. Ako izdrži sljedeća 24, dobro. Ako ne, morat ću ga montirati na drugčiji način. I nakon 2 dana još uvijek stoji na zidu. 3 od 4 jastučića izgleda sasvim dovoljna. Pa vidjet ćemo, ako ostane ovako trajno nije problem. Ako ne ostane, morat ćemo ga montirati uz pomoć Patexovog silikona, montaž kita ili nečeg drugog.